Pozdrav drugari, dobrodošli u još jedan video. Danas je utorak. Radimo trening push pull. Sliku treninga ovdje ću negdje dokačimo, čisto da imate uvid šta radimo. Prva serija će biti izgibovi i propadanje, 5 serija, ponavljanje 10 plus 16. Odmor je od 180 do 240 sekundi. To je prvi, to imamo znači tih 5 serija, drugi krug. Isto 5 serija, samo što radimo neutralni zgib plus sklek. 9 plus 24, odmor je isti od 180 do 240 sekundi. I treći taj krug od tih 5 serija idemo chin-up, zgib plus propadanje na klupi. Znači to je 8 plus 24 i pauza je identična kao ova prethodna dva. Zagrevanje nismo snimili, to smo se zagrijali. No. Uglavnom bacamo se odmah na prvu seriju. To ne morate ne gledati, zagrevamo se ono klasično. I samo da ja napomenem, nemoj da zaboravite da lupite subscribe, like, komentar, pišite kakve naredne treninge da radimo i da li vam se sviđa ovo i uopšte da li vam se sviđa ovaj naš ambijent. Tako da mi se bacamo na zagrevanje. Mislim, snimit ćemo mi cijelu nedelju. Bukvalno 7 dana, sve što radimo 7 dana. 25, ajde. Ovo je utorak. Idemo, ajde. Ajde. Trulax jedan jedini, zaštita protiv žuljeva. Ajmo, prva 1 od 5. Znači samo full clean pravilo. Deset i 16 prepare. Ovo je inače trening od Backstreet Basicsa. To je ovaj challenge novi. Summer Shed, kako bi, ne znam ni ja. Ali to je druga nedelja tog treninga. Znači pauza 180 sekundi do 240. Mi ćemo 180. Nećemo 240. Pa to je okej, no. Između, ako treba, možemo, znaš, i manje. Uzet ćemo manji broj. Samo dok se ja, kad osjetim da mogu, znaš, da uradim clean, da radim. Prošetam malo. I onda ćemo imati narednu seriju. Sve se klima. Na čemu mi radimo? Nema stabilnosti ni malo. Šteta što ne mogu da radim apsolutno ovdje gore. Ali moramo nešto napraviti napolje. Da se to malo vežba apsolutni. Ajmo druga. Ajmo. 120 sekundi, ali nema se. Druga gotova. Samo clean. Trudim se što više clean. Prije nekako bilo. Zamišljaš broj neki, ali ni na šta ne liči. Ovako bolje odradi 15 lekova kako treba, nego da radiš 30 kako ne treba. Vratio bi se, ako treba, na po 5. Znači samo čovjek treba od baze stvari dobru bazu i da krene od baze trenira. Jeste, znači mi smo pravili greške. Ne, ja jesam pravio greške. Na primjer, radim sad nešto i pumpam, ali ne vidim se.
I onda kad se pogledaš na nekom snimku, to izgleda kao da nikad nisam radio. Ali jako je bitno da smo svjesni da smo griješili i da napredujemo. Znači, konstantno napredujemo i poboljšavamo formu. Treća. Vršili smo 3. Skipat ćemo ovdje. Vidimo se u drugom krugu. Ostao sam još 2, da ne gledate sve. Uglavnom, suština je bitna. Ljudi, ako hoće neko da snimamo neke izazove, recimo kako jedemo, nemam pojma, neku hranu, toliko kalorija, ili na primjer još bolja ideja da odemo negdje među masu ljudi i da ih pitamo, recimo, uradi 20 klekova ili 50 klekova i osvoji tu i tu količinu novca. Ako želite, pišite nam u komentarima ili neke ideje i obavezno bacite like, share, sub. Ljudi, gotova je druga serija, to jest prva serija je gotova. Skipali smo i ostale. Sad idemo neutralni, znači neutralne nemamo. Radit ćemo chin-upove. A onu treću, kad su chin-upovi, pola ćemo pola. Leđa, biceps. Mislim da je to dobra fora. To ćemo. Da izjednačimo, da ne prednjači jedna vježba. Dakle, neutralni zgib plus klik. Da. Za sve ljude koji vole pčele, pčelarstvo. Evo ovako, evo ostavili smo u staklu. Dakle, cijel ram meda koji sam samo izvadio iz košnice koji je poklopljen i ostavili smo zimi da režemo sa saćim i da jedemo. Šta mislite o ovome? Da li vam se sviđa ovo? Pa bolje nego čokolada. Ovo je najukusnija stvar koju smo probali, realno. Pa jesmo probali prije toga. Žvaćeš, ko da je. Ako nekoga zanima, Hajmo imamo brate, i pčele. druga serija. Devetka, tako. Šta si ti danas radio? Spremao sam jedan ispit. Krećem ispitni rok. Sad se naguralo se 4 roka u 2 mjeseca. Radio sam neku prezentaciju, nešto uče na pojmenje. Šta se uče? Web tehnologije. Ostalo mi još 4 ispita da diplomiram. Zeznulo me malo ovaj protesti, ali... Ja sam ti danas dobio neki ugovor, to jeste s nekim klijentom iz Sarajeva na Upworku. Počeo sam da radim part-time za njega oko Webflowa, pa vidjet ćemo dok nećemo dogurati. Uglavnom krenuo sam sa njim, pa vidjet ćemo. On se bavi web dizajnom, ali mu treba developer i onda pošto ja time bavim, još uvijek učim oko toga. Krenuo sam, kažem te, radim part-time, pa vidjet ćemo šta i kako. Ajmo sljedeća serija. A, vjerovatno se nisu sad ni vidio. Drugu seriju smo završili, bacamo se na treću. Treću ćemo da radimo 3 serija leđa, 2 serije bicepsa i proparene klupi, tako da idemo.
Još dvije serije ove. Još 2 serije i radimo ramena. To ćemo da snimimo. Da. Može, vidjet ćete kako radimo ramene. Ajde. Ljudi, pred kraj smo treninga. Ide jedan form check i posle form checka snimamo kako radimo ramena i eventualno to je otprilike kraj treninga. Imamo također i kardio. Radimo kardio vijač. Radimo 30 minuta, po minut skačemo, 40 sekundi odmaramo i to tako pola sata. A vjerojatno nećemo snimiti, neki od narednih ćemo snimiti. A u stvari ima jedan video na našem kanalu. Bacite sub, braću. Ajmo form check. Čekaj, još treba da mi ispadne bubica. Bacamo se sada na ramena. 3 serije po 15 ponavljanja. Napravili smo homemade tegove. Ovo možda ima nek 5-6 kila. I sa njima radimo. Ljudi, završili smo trening, znači imamo još ABS, to ne snimamo, nećemo to snimati i kardio 30 minuta, nekim narednim videom ćemo to da prikažemo i da, to je to. Baci pes. Vidimo se u narednom treningu. Bacite vi like, share, sub, obavezno. A mi se gledamo u narednom treningu ili nekom zanimljivom videu. Kako ono?